Ugueni masikio ili ufahamu uwezo na hekima na ufalume si mikononi mwa Mungu. Abeli ni shahidi kwa kumusi Yehova kweli alionyeshwa njia ya mwanga. Ibrahimu alipoitwa kaitikia, aliishi Kanaani na madhabahu, akalilia Mungu akashinda wote. Kwa kumusi Yehova kweli alionyeshwa njia ya mwanga. Usalishindaniwa kwa Firauni, madhabahu takasa litolea Mungu, akaubomoa ufalme wa Misri. Kwa kumusi Yehova kweli alionyeshwa njia ya mwanga. Adui waliziba njia, Musa kapanda mlimani na Huri na Aroni. Waliposikia Musa, mikono Yoshua ilishida. Kwa kumusi Yehova kweli alionyeshwa njia ya mwanga. Akani alipoiba Gilgali, adui kawaua vijana 30, na sita Yoshua na wazee wakalia. Kwa kumusi Yehova kweli alionyeshwa njia ya mwanga. Gideoni na Yeftha walishinda vita, Yoshua kwa ujasiri bila kuogofya. Gideoni akaweka kosi, Yeftha kaapa. Kwa kumusi Yehova kweli alionyeshwa njia ya mwanga. Madhabahu ndiyo ukomboa, Yesu alikomboa kwa madhabahu ya damu na maji tukajazwa. Kwa kumusi Yehova kweli alionyeshwa njia ya mwanga. Yesu yu mbinguni madhabahuni, ndiye kuhani wa nyoyo zote, naye Roho yu vitani onisa watu. Kwa kumusi Yehova kweli alionyeshwa njia ya mwanga.